بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا مسلمان بقدر قيمة روجا السيادة درس ما السيا كامل سري خبر بدن نصيحتك يكون بهبرا بكن أمجرد بجن إخلاص. شما إيران بحث إخلاصت كن أم سبب يجي بيجن لورا مها عبادته مها كم تدا پر خيرا بكن تدا قرآن بخيرن صدقة بدن إفطارا بدن مها كم بلكي تدا زيدا هرن جامية تدا دها الميج بكن مها كيكو كارو خبات ديني تشتي خدا جي حست كبلكي دها زيدا جمع پیدا ببن قالك إنسان هنا دبي ما هيدا الميج تكن وكيدي الميج ناكن مثلا قالك إنسان هنا أما دبر رمضان روجيا خود گرن جنبن سري خود گرن ظلام بني كي تشتي خراب ناكن ددن ساكناندن ياجي هنا كي إنسان كتبه مها رمضان دبي ما هيدا دس بخير وحسنات وصدقة وآلكارية ملتتكن إجا إخلاص جماع أهل إيمان را جم مسلمان را مساكنو بجن إخلاص تشتكي جمارا لازمه يكي كو كافر با إخلاص را نلازمه أي كافر كي مخلص ياد كافر كي نمخلصي حاشا يكي كو قاتل يكي كو ظالم يكي كو دزة يكي كو فاسق يكي كو فاجر يكي بأخلاق إخلاص را نلازمه خرابية دا خرابي إخلاص را نلازمه لورا ظاهري ويجار كي خلاف شريعته ظاهري خلاف أمر خدا جوي تشتي حسناك إخلاص جهادكيه جكسي كو خدي إيمانا ودخوازن دريا خدا دا هرن كارو خباتك خدا جرازيه دخوازن وان بكن خدا دفردا جوانا دبيجه برا عملك وندكن كارك وندكن خيرك وندكن اوان تشتي كجوا پیداد من تشتي بخيرن والجم خدا بقدر وقيمتن اوان كرنا بخو خدا دبيجه اوان كرناج برا خالص جبونه مبنها ابيا جهاده كان نفسيه تبنياري خورا شرناكي تبنفسها خورا شرتكي تبنفسها خورا مجادلاتكي عجبا افتشتي هاني مجبونه خدا كر آننا چقدر شكلي بي لگور دین خدا به خدا جي حس کر به مثلا شخص کی نان داده 20 فقيره رمضان دا ظاهرا تشتكي خوش جبون خداه ولكن نيته في انسان عجبه برا كجبون خداه وان فقيره تر بك يا جي جارنا اجابت كبرا بيگوتن والله يا خيرايشت که جبون ده ملت هرجه تجارته بك وباليوي ده هرن جي يقين بكن لو ما خدا عز وجل ده آياتك ده وها فرمانت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ده بي أمر واني كهاتية كرن بتاني يعني تأمرنات أمر كهاتية كرن أفتانية عبادت خدارة بكن بإخلاص بباوري بس جبون خداش خدارة عبادت بكن لو را أم مسلمان برپرسن كوكارو خبات ما ظاهرا لغورا شريعته به ودباطن دا دهندر داجي جبون خدا به نكو ظاهرا جبون خدا لنيته مخراب به كفاكو نيت خراب به نيت نجبون خدا به خدا عز وجل في عبادته في خيرانه تزفرينه لغور وان آيات هناك حديثة شيروفات كن معنا واناد بيجن روجا قيامته رب عالمي كلا خدا بيجه وتشهد لي خدا وتشبكن خدا ويجد زانه دماكو كسي عبادتك خيرك تشتكي بك لنيته ونجبون خديبه روجا قيامته وقتكو دمك تخوازه بوي كارو خباته هانج رب العالمين راضيبونه بخوازه يا رب في تشتكر مجبونه تكربو خدا تشتدلي ودرت خدر واد بدلي تدا نجبونه بو جبونك بيغوتن لما حديث بيجا وقد قيل يعني خدا جرا وهاد بيجا جبونه بيغوتن تي انسان كي مردي تي انسان كي خير خوازي تي انسان كي وهاي وملت تجوجل دوتا يعني تجيشتي هدف اخو هدف اتا نرازبون خدابو هدف اتا كل الدنيا ده هناك تشترى ورنجوتن بل قالوا بسلمانة ابي اخلاص حربك انسان مسلمان بنفسه ويرا دفي ما هاكو ام بجن روجي جبون خدايه قالت في نفس في ما هاندا ام نفس اخو تربيه بكن بنفس اخو را مجادله بكن حتى بشت رمضان يجي هر كار وخبات وعبادتك ام دكن خالص جبون خدا به بل قالك انسان تشتكن ظاهرا جبون خدايه ظاهرا وها خواني كاركي خدا جي حستك
أخبو يجي دخابينن ولكن براباش بزان بن كارو خباتا كأم دكن ظاهرا چه قاسا جبون خدا به لازمه دهندر خدا او قاسا جبون خدا به ام گره جبون خدا بجن انسان هنه ناو ملت ده خبردانه کد بجن جبونه که بگوتن خبردانه ولكن دل وان دا قناعت وان في خبردانه هانتنه باوريه وان بيتنه يقينيه وان بيتنه دعوه اسلام دكن يقينيه وان باسلامتنه دعوه خير وخشي وسلامتي دكن يقينيه وان بيتنه فقط بيجا والله ايرو ها اجابتك ايرو پرد ورده هي ايرو منفعت زیاده هي ميرك ريه خبر دايه دبيجا سنة پیغمبرم بردايه عليه الصلاة والسلام اگر كن نيت جي اف به سرچعبا نورا على النور لي اگر نيتنا والله ازخو مسلمان بدم نشاندان برا مشتري من زيده بن في مها مبارك دا وي وقت مال خرابونه جن حجاب سر خو گرتیه جلی اسلامی خو کرده جلی خدا امرد که خو نخافتیه گاوا کنیت و هدف غایه راضیبون خدا به امر رب خو بجیتین نورا على النور خیر و برکت رب عالم ابنیت هنیج قبول تکه لینا والله برابه گوتن وای سرگرتیه لید بنی ده هر کارو خبات خراب از بکم او دمک از هات مال از بیش اشال پا سر خو شالکا سر خو ملحفه سر خو از باویجم خدا بلا تبدا از مجبور ما بوم داوی سر خو جبونه کو ها ایجاب کر اوی وقت خدا برای بلا مرواد ده خدا بلا ویناده اویا امزان بن نقطه کاتیجی گلو بسلمانا نیت جانا انسان مب شاشیتی کاره کی خلط جید کن شاشید کن لمیجه شاشت کن دما کو امام یاج یکی زاند و ای مسلمان ولا لمیجه تدوردا شاشه دبی خدا بنیت امزانه دوردا گره امین کی بسکنن بله خدا بنیت تزانه حتى وقت نظام بو تشاشت کی نیت تا تمام بو لدما کو اشترى نصيحتك هات کرن لاشترى قوتن اي براي مسلمان والله ركوعتنا تمامه والله استجدات دا كيماني تدايه فاتحه دا شاشتي کی تدايه وی وقت نبی خدا بنیت امزانه خدایش خو بنیت تزانه تا تجی کار خراس بکل گورا خدا بکل اخلاص نیت کینگا فایده ده گاوا کو کار مجبون خدا به ادریا خدا ده به او هاوی خدا امرد که کار خراب بن نیت تا پاک بجه خدا قبول ناکه یعنی میرک دبی از هرم دزیه بکم پربدن فقیره نه کار بخو خرابه نیت پاکش نیت پاک جرا نلازمه یا جل میشت که لمیجا نیفروی سرک عطات که چیلی خدا بنیت امزانه نه گرش عملت کارت ظاهرا جی لگورا دین خدا به و نقطه که دی ام بیجن فایده اخلاص چیه جمرا فایده اخلاص برکته فایده اخلاص زیدبون خیره گلک تشت هنه ظاهرا جبون خدانه ظاهرا تشت خدا گوتیه لنیت بلا خرابه خیرتنه برکتنه فایدتنه منفعت جهتنه ولو مازن بجی انسان هنه جامی که پر مازن آواد که ناوی باوی خو سرد نفسینه ناوی خود نفسینه ولكن کس که ناچه تیدا لمیج ناکه لی شخص هی جامی که بچوک چید که 30 متره 40 متره 5 متره جماعت جوالا نابن بری مثلا مدرسه هبون هنک انسان مدرسه آوا کریه اوان مدرسه وان به 100 سال دوام کرنه چما نیت پریاج بونه خدا بیوی عمل آنه دوام کریه شخص هی سه که ورقه نفسینه سه پلا نفساندنه که نصیحت کید که دنیا عالم فایده جدینه لی انسان هنه بدها کتابه وان هنه تو کس کی فایده جنادینه اوانه تف چه و تنگریدان بی اخلاص را به نیت را گاوک اخلاص تجبون خدا به نیت تجبون خدا به ریاکاری تا تنبه از پیش ملت بکن برا ملت موابدینه تنبه خالص مخلص جبون خدا به وی وقت تی برکت آوی بدینی تی برکت آوی دنیاوی جی بدینی تی برکت آوی اخروی بدینی شخص های یک زاروکه کی کره کی انقیزه کی خدا ده که لی رب خو خواستی که ذریت که صالح بده که او اولاده هانه دنیای فتحت که او شخص های گوتی یا ربی تدای حب کرو قیزا بده من خدا 20 حبادایی که یک جاکی خرابتر لورا نیت وی وان اولاده نک ذریت که صالح به ناو شهرت خو نام خل دنیای بلا بکه رب عالم دوی مها مبارک ده نیت مجی خالص بکه عبادت مجبون خو قبول بکه رب عالم ما بقرنج اهل اخلاص ما بقرنج مخلصين يا رب عبادت و ذکر و طاعت ما قبول بكي صحت و سلامتی بدي ما يا رب عفو عافيتي بكي نسيب ما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته